But baby akodi nra nti na ho say ye ma wo koba nti na de amuadwo why nti na de muadwo ma quickly we dey be 5 minutes bi enra empatuam mu follow up ema mu call site ho ene ma mu ko hu ye ene de Asanko fo nso so eka community nso sesen but top of my videos no air live we Facebook page Akoma 87.9 FM Asanko ekoti sika bi a me hu figures no me yema hye almost then enra aprobo na yekoye no ejina na no atronchema esiye wo empatwom ene ni area ho ni na ni se said enra na yeka no assembly member mabru no ebutu se sojani abonitu ya assembly member no afri mu wo empatwom area ho no enam so ma youth no so e de bufu egbowura mu wo Asanko for concession ahodo a wo Amansia West area ho na omukọ no kwasem ni se omuso ekwochire omume masem e de chire company no na eno ye ko site ahodo no no kwasem ni se okwa omu machines akese a omu e de ynyuma omu mine no dodo na wo ha youth no atwaja atuma omotimi ahye no na eno a empanifo no omu ye assessment ni na wie no omu chere se machines na access si ana se de omu de ja atuma machine na no se omu ka se esi akoko akwakoto efufo e de si we na na sika betam ede free company no $28 million enti sika no na they say ababe ka area to mo na okwa ubewun se excavators ahodo yeah exist concession ahodo so no omo atitwa eja tum eno achi machines akese a omo de kwa underground eno so ebu also a omo atwa eja area tum tipper trucks ahodo omo de form amia free grants ahodo eba bia omo extract gold no ni na so omo atwa eja area tum ti machines akese ne de the okeka ni na bu ma eye be 89 na omo warehouse ahodo a omo mfd kakra so a omo de agusa warehouse o emabru no ebo wura mu ya omo chere se neman bu okra de a omo sesa ko fie ni ade enti enra no ye ko ho ekohe ni na nema ahodo a omo asese e wo site ho and they say the company no omo e kan se until the investigation on be ni na wie no nya de se on be kata bebre eno omo de release bi bae e ma soldier for no so e de omo de e bae enti a e ma sa anamonto no e ko so e wo area ho enti omo chere se kesia no omo ja bibia de amagana police e se omo enye investigation na asem no omo enter the lasting solution to ye see ye ene de ebobo sa area ho no and ye ko community na sa issue we see ye chere aboabo patrol ene the other environments no ye ko eno so no ugu se krono emu ata di youth no ho anopa no na na ye ti se oshugbo bi abo ewo aboabo no eye community na assembly member no efiri mu ewo ho no ana assembly member no ye no odi omo so a sa assembly eto no omo chesa anopa no soldier for no bi ekofa ho e ma mabu ni bi kura gane to nwura mu ni ade but after anadumo ho na ye free area ho no na we understand the area ho come abama to know how to back to community no and you know we no free ho we say no the company no e kan and say omo ja bibia de ma police omo nya investigation enkosi ase na the tie no so jo enti the issues about nipa mi you know so there no what is it, what has been the caller aba you know so there also yeah you to know na omo ekate sa nipa tu no ebra omo trata no omo boche de omo ba Konfano teaching hospital nti ano tafo no ewo hospital ti ya omo eje ayarfe and omo ma eti afese do omo respond to treatment there omo hu ni se omo de no hope kakra wo because do omo track drive mo den enso no pe de omo take from Konfano chine se omo ko fo no omo ho to omo ba ne sa enti eno so e de no nti omo say $28 million for now no omo famra for my na yehu na okay eno ne machines na te omo se no excavators ka ho
bulldozers ka ho na mining drilling machines ka ho tipper trucks ka ho pickups ahodo any other machines akasi bia ni na omo de ye omo mining no and omo warehouse bi so a owo wo ha omo enfidie gum ani nyina so omo emaburu ni bi ebo wura mu SSL no and omo kire se even omo nkofo na ankasa no baby a omo deda no me kire omo dan omo dedam no emaburu ni bi ebo wura mu ebo kro no esesa omo TV ne fridge ahodo omo kire nema de omo super baby and the crowd de omo fanka bi no but machines na omo de ye guma no eho amount of $28 million. Okay, kwame me da se me fancy na oho ye dia ye de nyame ase. Nti bacho mfoni no na wo ye page no so Akoma 87.9 FM. Akoma 87.9 FM live na Marble Stones no so bomode so bajibi. Na